ukuthi ngilele waza la kimi wathi ma vuka ubheke, wavula ilaptop ngayibuka ngathola anginsile ngathi hawo nami ungithethe naso ungenise ngaphakathi na ngathi awungitsheli ukuthi ngizilungise ngiphume kahle uyahlela wathi beka mina ukuthi mina ngiphume njani aloka phethe oroyitiya oroyina alukadla ayenza mitlayinyana hayi sorathela arimonarima bare motho a re ke lebelle something ka mohara laptop ka makala ka re something ka re o se bone na something so ka mohara laptop a re a ke se bone abu a re motho a re ke tlele laptop wa fella mo mara ngalendlela ngimbone ngayo ungathi ngumuntu bekanga ngoba ushika malokuthi mina bengingafuni ukuhamba mara uma ngimbona ukuthi hayi ngathi no alukuluha athi bengingafuni ukuhamba manje uthi ngize ne laptop 7 o'clock arikihle lo 7 o'clock arufuni ke atsa school bag a lokela laptop aha ka school bag ke re moena ke re mara o bone pula ye le maru ana awa ku tswa ka school bag a loketse laptop a tswa tsamaya fe ayana umuntu omunye nje ivile ukukhuluma iqiniso umuntu bekazihlalela jabulile anganankinga mntanami ngicela ubuye ekhaya sikulindile asilale ebusuku nemini sicabanga ngawe lapha ukhona sazikwenzakala sicela ubuye ekhaya abantwana bayakufuna ngicela owaziyo uMavis bani uma mbona lapha khona ngicela amtshela ukuthi no hamba uye ekhaya njengoba ngisho ngithi abantwana bakulindile bakufuna ngiyaqela bandla lethi nimtshele ukuthi abuye ekhaya lapha akhona ommona lo abona uMavis nalaba abambona khona la akhona ngicela bamtshela ukuthi hamba uye ekhaya rena re le bana ba bo Mavis re ba buta hae bana o itse re Mavis ke ngwana go hae ke a buta hae ke la se bona mamaka a se briefang dipelo tsa rena di shapo man mo re le mo khala tsamaile man re monyaka khale re monyaka re utlwele le motlhalanyana gore o etsa halanga ene re Mavis le wena wa ibona post ngwana go hae ga o khopela man o re bontshenyana something gore sa phela le rena re khotsofale o re batho ba ona le mbona bao le tsang di dili tsa lena tse rena re sa ditseng just that o note posanyana ngwana go hae o bolela video nyana o bolela le sa wara go hae re teng hape ba no nga re sa ja a re sa ngwana go hae a re sa enjoy selo ra bereka go mmereko gore phela re dira diphoso ka re tlhanyo tsa rena di nanne wena le fasa le safe ngwana go hae es for lena bana ba banyana la bona gore batho ba re se ba dirang ba le bolaya ba dira chelete ka lena wa ngutsa ngwana go hae maphelo ale a batho ba ba di chelete ba a wa tsona a se maphelo re ka wa sala mora wena sta benza gore o sa bere go le motho o ka story re thomile go le rena re thomile for the foundation dilo tse di nyago di tse ka pelo e shapo abuti business nyana abuti something yana nthuse and then le nna abuti ke khone go tswela pele ka bophelo o sa tse di decision tse wrong o le one tse le reng ne ro thusa ka ra go bolele rena wa bona re itse ngwana go haira go kopela pele tsa di botlhoko yo e ke lebella batlolo ba ka bile ke gafa thata ngwanyana ka wetsa bona ke tlhala Rustenburg neng Saturday ke tlamo ke hopotse bana ba hao ngwana go hae wena beno khale ke sa o bone o bona go hopotse lo feta and please ka le khopela man a man re nyakiseng ra le khopela